យើងលេងល្បែងសាបាទទៅយើងមកហើយបាទទេសូមគោរពអញ្ជើញបាទស្រីស្អាតប្រុសស្អាតប្រចាំតារាភពក៏ដូចជាប្រចាំនៅភូមិកោះគឺក្រុមហ៊ុននេះផ្សេងបាទក៏ដូចជាបងបាទជិះបាទកាត់បាទតាមឆ្លងផ្លូវបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរអាចចូលលេងមកទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទគឺអបកាយប្រកាន់ទេហើយពេលថ្ងៃបាទយើងចាប់ដើមបាទគឺលេងបាទល្បែងប្រជាប្រិយបាទក៏ដូចជាមានរបស់អង្គុញបាទដណ្ដើមលឹកឈើក៏ដូចជាវាយក្អមបាទក្អមសូមជម្រាបថាបាទបងស្រីអាម៉ាបាទគាត់ថាក្អមមានចាប់ពី 100000 ឡើងទៅបាទបើសិនជាក្នុងក្អមហ្នឹងមានក្រមហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ដឹងទេបាទយកពីគាត់ណាចឹងទេចូលលេងទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបថានៅក្នុងក្អមបងស្រីអាម៉ានិយាយថាមាន 100000 ឡើងទៅហើយអ្នកណាវាយត្រូវតែមួយដំបងបងកៅតារាភពឧបត្ថម្ភ 200,000 ពីលើទៀតបាទចឹងទៀតដៃមួយមកបាទទាំងអស់បាន 300,000 បាទអូច្រើនណាស់បាទស្នូលអ្នកដៃច្រើនដល់ 6 លាននាក់បាទហើយទៅទីក MC 2នាក់នេះដែរមកតាណាបាត់ហើយមីកូនបាទណាបាទ MC 2នាក់នេះដែរបងប្រុសបងស្រីក៏ថាឆ្នាំថ្មីបាទណាត់ណាស់និយាយហាក្តៅគាត់ថាឲ្យម្នាក់ 40,000 អរគុណច្រើនចា៎អរគុណបងអរគុណអត់សាលុយវិញទេហើយគាត់ថាឧបត្ថម្ភដល់ដៃមិចទាំងពីរបាទចំនួនម្នាក់ចំនួន 50,000 ដែរលុយសតបាទអរគុណបាទឥឡូវនេះបាទសូមគោរពអញ្ជើញមកប្រុសស្អាតស្រីស្អាតបាទទាំងអស់គ្នាបាទចូលលេងបាទគេដល់យើងដល់ពេលវេលាហើយបាទលេងកម្មវិធីដំបូងបំផុតបាទគឺដណ្ដើមលឹកឈើមកមិនទៀតមកមើលឡើងចែកថាក្រុមប្អូនដំរស់ហ្នឹងនេះមកលេងចាំលេងខ្លួនឯងផងលេងបានមិនណោះដឹងហើយមកលេខ1ចូលនេះមួយនេះមកដល់សៃវៀននៅបកែកគ្នាទៀតនេះហ្នឹងមកលេខ1មកចូលទៅខាងនេះមកឈរស្មាតទៅខាងនេះចូលខាងនេះចូលនេះដល់ស្គៀមមកអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តនៅខាងនោះបងទីលេខចិត្តដល់ហើយទីវាឃ្លាននៅខាងនេះឯងខាងណានោះកូនស្រីមានម្ដាយឯងខ្លាចក្រោយដូរអញដូងឆ្លាស់គ្នាទៅមើលម្ដងម្នាក់ប៉ះដៃហ្នឹងអរគុណហើយចាំខ្ញុំហៅលេខ1រត់អត់ទេឲ្យចេញមកឈរទៅនេះឈរទៅលេខ1ទៅសិនអូយទុកក្នុងកប៉ៅសិនបានកាន់ទីតែវិញកូនម៉ែអាម៉ាល្អណាស់ហើយត្រៀមហើយមើលមិនញ៉ាំបើឈរនេះកូនម៉ែអាម៉ាក្លាហានណាដល់កូនឪធុកអត់ក្លាហាននេះអៀនមិនទេអៀនឥឡូវនេះហើយដាក់លឹកឈើនៅក្រោមហ្មងទៅក្រោមដាក់ហើយលោកខ្ញុំរាប់1 2 3ទៅដើមយកមុនណាផ្លែឈើអីផ្លែឈើកាត់លឹកឈើបានហើយមួយចាំធួប្រាប់ឲ្យហើយដាក់មកដៃឲ្យឌូលុកយកលឹកឈើដឹងលឹកឈើអត់មានភ្នែកអត់ទៅស្រឡឹងលុកទៅណាវាឲ្យវាមានប្រយ័ត្នម៉ៅអូនឯងលេខ2ច្បាស់លេខ3លេខ4 5មើលលឹកឈើកុំមើលស៊ូកូនស្រីមានម្ដាយស៊ូថ្ងៃពីកូនងាប់ផងហើយប្រាប់ឲ្យទៅដើមឆក់ទៅអេចាយរត់ជាប់ជើងតែគេវាយបានចាញ់1 2 3មួយសោអ្នករកលំមៀងអត់ទេមួយសោខ្មាស់គេអូនម៉ៅចូលគេនោះបងហៅរត់ទៅដៅវិញហីម៉ៅចូលគេដែរបងហៅរត់ទៅដៅវិញមិនសប្បាយជាងហ៎មកមួយទៀតសិនមកហើយធ្វើមិនដៃយ៉ាងហើយដាច់ញ៉ាំត្រៀមម៉ៅកុំឲ្យចាញ់គេមកគេវើយអូយពីកន្លះនេះធូបែតានេះអត់3ហូហ៎ដាច់បាយគេបងអត់ចេះលេងបងចប់ណែចាំមើលម៉ែប្រាប់ណាចាំស្ដាប់ម៉ែកូនអលេហងថាទៅក្លីនលេខ4
dương vậy nha rút à kia mà to lật thứ nên ai chú dạ dây chành khang sợi khang mà lên chành máy mẫn như mình thử thì cái đặt môn phần đông cái trời ló à nó băng lòng hay cái bà trời là kiếp ra là đá đó đó là cho cho cái bọc rồi gì nó lên con đang ấy hổ lên mặt tổ cô sấy hồ môi cô sấy cái đó cái đặt chặt ca con bước đà ơi lâu anh câu không ôn chọn câu hôn anh đừng vô một túc nhai đi bà ba con chạy kia hôn con đó cô đã là món con ai mùi ở đâu ê con ơi thằng sai ai mùi con đi chào công lịch hồi kỳ đúng không cam chén đi cam chén đi ê đua hai bên tay cho ngà cái đá bên nó đặt vào mấy gì ở đây em ạ đâu là bay lên mà đâu chụp cái đất trong bọn anh cai phên này là tất cả nó bọn tất cả chờ lót phên đây chờ lót phên đây bông chờ lót phên này có nè ti mà nè anh ti này bọn à dây đi chơi đâu nữa nè xe hả nè càng chạy trôi cái bánh mà là ta cho smile đó trôi về cái giấy gọi là xa đi có ba ông anh tề mau dậy dậy bỏ bỏ đang là chạy dậy dậy cho đang là dắt chạy kia bỏ ok bố đây có ba anh đang lên từ đâu rồi ôi mày à vẹn nó không biết đâu câu mày năng này dương sna cái thì dương là mà bên là cái thì vua với đây vậy cho bác này vậy nhung cho vậy ta thằng gì tham mà đồn nắng bán đó nó họ bị đường mơ nó cái 200 sống đó nè năng này nè xong đây Triêm đây ôi hai này Triêm cũng sắp phép đây nã cái lên chân sắp phép đây ở đây phép đi cái vỏ luôn cái hội ở hay ta cũng lên chân chắc lên bờ láp không
chơi thằng nào cái đấy ba trò hô đúng không đấy Môi pi bay tè ra ngọc bột mì tiền ơi nó tao một ngày rồi môi pi bay trên tên này nghe đây môi ôi rồi